le manuia I mea au pito alunga. I le vi inga I le alofa ma le anga le Leoleo le atua. Wa mwhai ei ona tātou lau fisila whai le nei Taeao. O le au whaita wina se mau e ta talaina ai le Faafeiloaiga I le nei Taeao. Mai le whai salamo e whapea. O mai ia tātou alalanga fia ia Iova. Ia tātou alalanga I le papa o lo tātou o le tanga. Ioi o le vi inga le au o na tātou whianga I le nei Taeao. E au ina o tātou alanga ina le papa o lo tātou o le tanga. O na tātou fia le nei Taeao ma vi ia le perestene o le nei ngā luenga Samoa tutotas. Fia le nei Taeao Faafeiloaiga le tai au le ngā luenga Samoa tutotas. Songa pasta wili papu ai maisel fatua ia tiana ma nofo alu. Fa malo le fatotoa le feau ma le ngā luenga le atua. Ia fia foi. Faafeiloaiga tu le komiti au. Sunga I tai mata ngā luenga le pa iho le au whai ngā luenga I so stafao nei laulang. O iai le ngā luenga Samoa tutotas. Ai mai se fo inisi whai ona maua mai. Ia le nei whasalalanga I le nei Taeao. Ina ia iai pea a ao alofa o le atua. Whamanuia le atua nei Taeao e ala I lau whaafonga. Ia o le itu la nei. Ia o le atu ina atu loa. I le vi inga e ta talai nai. Ia le whiau nei Taeao whaafitai. Tātou ta mai o lo soifua le langi, nei Taeao o sauni lo nu e whaafonga e ala I au awhionga, talo I pa iatu le mana o lau fina ngalo mo whamoe te lai fina ngalo mo mātou loto, mātou te whaalonga e ala I au awhionga fola le nei Taeao, masauni ai mātou mo lau whiau ma lau tala lei. Whaau I lau awhionga, whaau whaafonga lo nu, ia vi ia o Yesu. Amene. Whamai le autu o le whiau le Leoleo Taeao le nei aso le aso suman whao le masina mua nei te usanga. O lou whaatua ua e malo lo hai. Po ua e malo lo e ala I le whaatua. O le whiau lea o le whiau
O le mana o ngor tangata I ngoi a pāti mai o le tauaso ia Yesu Keriso, le Nasareta. Ina I mawhai o na wha malolo ia anta ia se ia pupulo na mata. O na wha maila wha mtalanga tuspa ia na mata ia lona mta upe se fudu o lona wha upe limas fumane lua o le mauna o le wha autu ia ile Leoleo Taeao le nei. Wha pelon wha itawina. O na whetala ia tu lea o Yesu ia te ia I nā wala awia. Wa e ola oi I lau wha tuatua. O na wa ai loa lea o na mata. O na muli atu ai lea o ia Yesu I ala. O le memo mo te mana oe, e aona e mawhau e le Taeao le neu te le mana e wha umi. Au te mana te mawhau le Taeao nei, I le mana onga na ia pāti mai o, e atangia mai e lua I tu, le ata le mana o Yesu e whai le Taeao nei. E le mawhaina whai e Yesu se wā venga le tangata. Pe a whai e le tali tonu le tangata ia Yesu Keriso e ala le whaatua tua. O le me moni ma le wha maoni, e na a watu Yesu malaunga Yesu le whaatua tua le tali tonu ma le wha maoni. E a le ai le whaatua tua le tangata, le whaatua tua nei me whaina e tali tonu ai. E whai e le tua le wavenga. O le langona nau pāti mai o, whai mai whamtalanga tuspa ia, watu Yesu ma whetala iatu, ia wala awia o ia, na la tau wala au atu lea I le tau aso, wa whape atu ia te ia, e loto tele, I nā tu ia, o loo wala au o ia te oe, o na tali lea e ia, o na tiai lea e ia lona ofu, wa tu ilunga, wa sau ia Yesu. O na whetala iatu ai lea o Yesu, wa whape atu ia te ia. Se ase me e te mana o iai Oute whaia ia te oe. O na whai mai ai lea, o le tauaso ia te ia, Ramoni e, ia wa ai ho'u nei mata. O le mana ongo le tauaso ia Yesu Keriso. Na whaalongo ia Yesu, wa ngā iatu I le ala I Heriko. Wa fia sau, e fia wa ai, ma fia au ngana ia Yesu, se wa venga e whai, ina ia whaapupulo na mata. Ala langa le moto tangata, ma whaape atu tauaso tula ia. Ma e alanga atu ia Yesu Keriso, le me te mana o ai. Wa alanga atu e whetalai Yesu tauaso, le asa me te mana o ai, ai whai mai le upo le tauaso ia Yesu Keriso. E fia pupula o hou nei mata. O na whai mailo le tali a Yesu, whai upe limas fumalelua, o na whetalai atu lea o Yesu I anteia, I nālu ia ua e ola, o e ala I lou whaatua tua. Ma whaangana lefa mariwhi au le Taeao le nei. Ua e malolo e ala I lou whaatua tua. O lou whaatua tua ua e malolo ai. De kalesia le tua iso se tafo le nila langi. Ele masino mai le pepelo whamtalanga lau whaingaruenga le tua ma le upor tuspaia. O le a upenga o le taua le nei o le kalesia e tauai. E le whaale tino ai whaale anganga. E ala le whaatua tua tātou te ngāruru e hai. Whai mai whamtalanga na apostolo Paulo tuso Korinito. A wā o le whaatua tua e le o le tino mai o mea. O le whaatua tua mātou te sava vali ai. A ele o le tino mai o mea loringa. Ele mawhaina whai a Yesu ke viso se wā venga I leo langor tangata. Pe a whai e te le tali tonu. Mai whaatua tua I le me whina ngaroai le tua. Le la wha marwha au le tua le Taeao le nei. Ina ua whaalongo pati mai o. Wa ngā iatu Yesu I le ala I he riko. O na sauro le ufeta le tangata tula ia mai alanga. Mai le upatuspa ia na tia ia le tauaso lo nofu. Ai pulu na una watu. Ma whape atu ia Yesu ke viso no feta la Yesu se ase me te mana oa. Whai mai whamtalanga tuspa ia watali tauaso le li ia pupula au nei mata. O na whai mai le whamtalanga tuspa ia o na alu leo le tauaso. Walu ma le ori ori. Ai se aua ori ori ai. O na whai mai le upora whiong pa ia le tua, o le whaa tua. Le whaa tua na le kale sia le tua, le na tai me le tua lana ngaruenga.
Wa savalia le fast food tasi tau sanga. Talu ona ta ia mai le tua ngaluenga e ui fa tua e ui fa ngata e ui maunga mavanu ar fa tua e manu malo ai e fa alia le mana le tua e ala le fa tua pe a fa te tali tonu i le tua soifua i loa tua le ta tu soifua mo tato ona iai fa te le vave so fa mtalanga tuspa ia le matio lo mta upeiva lo iai le tala manino ma tala malama i fa fine. Se furu lua tau sanga o tau ave le mai o le puna toto. Ina o whaalongo ia Yesu Keriso ma wawenga wa whaia Yesu. Le langono le neitina. Tusa pe le mawhaina ia whaasanga i wafongo Yesu Keriso. Ai a mawhaina pai le tu pao le la eio Yesu. Wa lava le manolo ai. Whai mai whamtalanga tuspa ia na ana tolo to alfafine. Ma pai atu le tu pao le ofo Yesu ma toi mau ese. Ma whaaliu Yesu ma whetalai atu Yesu. O ai wa pai mai a tia uaruatu ele mana sa ia tia. Wha mai lo le whamtalanga tuspa ia na saudu fine u whapalasi i dumo Yesu. Ma whape atu leli ie o ha ule nei. O na whai mai lo le upa tuspa ia u whetalai Yesu u fine puna toto. Ina e tu ia ma e halu i lo ainga. Halu wa e malo lo. Wa e ola e ala i lo whaatua tua. Te ka le sia le tua le Taeao le nei. O le tāua na le whiau le Leoleo Taeao le nei Taeao. O le whātua tua e te tali tonu ai. E le o mea ua wa aie mata. A o mea e le mawhai o na wa aie mata tangata. O le whātua tua e tali tonu. Lai soifua le tua. Whapeina whaamalo lo Yesu Keriso. De whawhine puna toto. Whapeina whaakupula Yesu Keriso. O mata o pati mai o le tauaso. Wa mafua i o na malo lo. O mafua ona pupulo na mata ona o le whaatua tua. De kalesia le tua le Taeao le nei. Mai whamtalanga la apostolo Paulo te mana e whai. Ma mau e whaautu i lo mawhau. Le upa la apostolo Paulo a wā o le whaatua tua mātou te sava vadi ai. Ai le o le tino meo mea. For we walk by faith, not by sight. Amen. Ai fai tau tusu e preolo i edfa mtalanga tusu pa ia. Ia ilan tau e na whaatua tua. Tala mai tala anga whaatua tua mai a Abrahamu. Wha solo mai lava ia tanielu lau perfecta thing tuai. Ai fai mai mtalanga tusu pa ia. E le ma whaina whaatua Toeaina ilan tau. Pe a whai e le ai tātou. Lono inga. O le mana onga le mana oaile tua i lana e kalesia. Whapeina i aile whaatua tua na tali tonu ai perfecta thing tuai. Manga lulue mai ai. Whape nā fwere mana onga o le tua i lana i kalesia. I le taimi neua e soifua mataolai. Ia te oe maa u le whaatua tua. Ina ia whaatua Toeaina i le whaatua tua. A le au pa ia. Le wheringa tuai ma le wheringa whau. E lātou te whaia ma tātou whaiai. O le ngaluanga au auna. E ala i lou whaatua tua. Whamtalanga le tispa ia a le aise whaatua tua le kalesia. E le mawhai na fia mai le tua. Alo whangia e le tua le nei Taeao mfuafuanga le nei aso ma le nei tau sanga. La tātou sāvalia. Tātou te le mai loa. O le hartu langa o sāvalinga le nei tau sanga. Al au le Taeao nei whapeina whaamalo lo Yesu Keriso le tau aso. Ma ua ola ma maro lo e ala le whaatua tua. Whape nā fwoi mana onga o le tua i lana e kalesia. O le whaatua tua e te olai. O le whaatua tua e te manu mā loai. E ala i whaingatā ma whaafita uri. O le nei soifuanga. Amene. Lau whaia le tātou te talo. Lo mātou ta mai o le langi. Ia vi ia lau fio le nei tae ala iau fionga ro mātou whalongo whatasi ai. Mātou te talo le nganga o lau fio ia whapena na taulu ma tāwho lau fina ngalo ma whamoe moe lau nuu mai mātou uma. I rea mātou i loa le atua le tāu o le nei mea o le whaatua tua le tonu o lo soifua lau fio. O a maunga, o a vanu, o a mea whainga tāo le nei soifuanga. Ai au na mātou tari tonu ma le whaatua tua i lau fio. E leise mea whainga tā. E leise mea e le ma whaiona e whaia mo i mātou lau whanau. Manu te reina fuwhanga le nei aso e lau e kālesia mai la umba. Whiau mga ruengo le nei aso. Ia awali tia mea umai ala le puipuinga ma lau whamarunga. Whamria lau te auna te iau ao ia Pastor Willie Matiana ma le whanau. Whamria lau whainga ruenga. Au tustusi ma le te oloa.
Laungaluenga sa mua tuto tasi so se tafo le nei laulangi. Mātou talo i saunia i mātou mana i o mātou ainga. Wa luingo laungaluenga le tua mataimi whainga tau le ao mai. A le whaatua mātou te tauai. Mausari le wha moe moe. I le nā Taeao i le aso e te fio mai ai. Ia vi ia oelo mātua tua e le au noa. E wha vavau e wha vavau lava. Amen.